Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bagi pedang sumbai pi Syakimat Khubor mentaka janmit. Nyasdang shwa Syakimat Khubor na ka Jylla. Ka kerua Khubor nu Superintendent of Police Jong ka East Khasi Hills District ba Vivek Sim IPS. Kelapentip bakaying bishar jong kong MK Lingdo Special Judge Pokso East Khasi Hills Shillong. Ling baka hukum kabahaka pun rotrik Jymmang arajar pausan klarai pinrem. Ye ubreu belasya pengat haka Special Pokso Act case number 600 of 2019 kabla register case hamau Sendram Police Station. Unu breu belasya rai pinrem ude belatip kerteng kumu strongman kharbani berunsya set patok nyusnam haringkat kekuna kebasan pawajar tingka belada umsil ya kekuna unhap syong patok tam hendru benai. UMP ke Shillong Lok Sabha Dr. Ricky A.J. Singkon hakar pradrik Jymmang arajar pausan lepli ba ya ke 15 Biennial State SNAI Conference arajar pausan ke Arsngi belapenlong dekat Trained Nurses Association of India Meghalaya State Branch ke belong Halarity International Performing Arts and Culture Centre mau ke siang New Shillong Township. Kepangjong news them kelong Learning Today Leading Tomorrow, a journey of a nursing student. Ka kinhon yarap nuduk ke search and rescue team, ke state disaster response forces, ki pulit jong ke special operation team, ki ksosma jong ki pulit, ki drones lapendan kamlut. Banwat ki shikurim ki bajar ngai hakathain sora, hendak tedat kim palap sai satya. Uba ban pira karmau plang, uba nagashnong maulai nong kwar ulajar ngai nalayeng. Nadukar pulai trik Jymmang arajar pausan hakpor nrubuji AA janmet jongkar pradrik Jymmang arajar pausan hende lalap yakamet yap jong u keper hakapung yam. Kakin hon yarap jong ka sorkar Jylla kilap bense yakamet yap jong u badai kamet lapin kit cha civil hospital benle yaka postmortem. Unu orang ba udu badan jingduna hakabor perkhat berumdan hakamet basyat maklan. Hakar pusau trik Jymmang arajar apusan ki pulit klayo jingtip lingba ki video ki bla sapriang hakirin stan social media paper bagadan ke weka khana school ke bla sha le kinchlen hawe breu ubadeng mas da ke blet klit ya ka skirt jongka kat bagadang ya lenti berusyandor artat hakapor bule ya kanika kam hadin alap bu breu bele ya kanika kam ude blatip kerteng kumuhiman gogoy apu saus tem karta ubana jorhat jong ke Jylla Assam kumtaga kinhun bayalam daki SI Lavinia Kongwang klami hakal project Jymmang arajar pausan benet jorhat berharingkat ke jengat trelang bat ki pulit kalau dong doigar outpost jorhat kiliok kem yu himan gogoy ni yingsa jong u nakashnong bam kukura chaw hadin mayo ek video bepen i beplering hang ki ATM jong ke HDFC Bank lakum badan ki belit ni ki batmu bentuk pisah nakini ki ATM Nakiliang ke Batesi TV kelap ha brewen pentikna yakani balalap shisha bagi ATM klaring hang kumta ngila pelat ya ke Khubor kanang bagi bor badai kmi kinshim kya halo kani ke jingja kemudian ngila pa unong lom Khubor benai kelibnya na HDFC Bank na ke branch ke badan Hamad Pran hindi layo jingtip bagi tiki ATM kidai ke pedang maramat ni kidang don haga maintenance Umindirang ba ka Jylla Konrad ki sangma ulapen pau ka jing sngosi halo ka jing jar ngai ba klempat lap dien satya nado ka pusau trik Jymmang arajar pausan ki armut ki syukurim na ka Jylla Madhya Pradesh ki blet ka syasora bar ongru ba ka jing wat yakini ki syujur kadang beteng hadut menta hau kerwa belapha syikilat Pyrthei Khubor hakap kondai trik Jymmang arajar pausan umindri layat ho Baulai keren halo kan ke jingja berumindirang ba ke Jylla Madhya Pradesh berairu ke jingkular ban pedan kam ya berok kilat kilenti kena banwat iki syijur terhadu bandasyam. Kamau kedang Sport Social Welfare and Cultural Organisation hapo ke jingalam Presiden uba HG Marwen beru Secretary uba B Karsentio College ke South League School kemudian hapo ke Shnong ke Bekintop ya ke Government LP School, ke BPL Secondary School, ke RC LP School, bat ke Tenrong Kelan LP School, na ke Benta ben Sngotho, syapang ke jingle kot le suba.
Kemarin Keneng Cultural and Sports Club hakar berpradri ke Jymmang arajar posan kelab penstang yang kelimpung elekai football belatip kum ke 5th Mauring Keneng Invitation Football Tournament arajar posan dekat jenis kun hapadeng ke pemlahir United SC Persha yang ke Challenger FC. Kaken hu elekai jong ke Jylla Meghalaya kelayora ke 6 ladu hak kelimpung elekai football jong ke 6 men's and 3rd women's IBFF North East Zonal Blind Football Championship arajar posan kebalong nadu kapusan Tarik hadu kapu pradrik Jymmang arajar posan Guwahati Assam. Minta petunya pai Syeki Khubor nakari. Menteri Jangatan Law and Justice Jangka Sarkar India Arjun Ram Meghwal Lapintip bagi Presiden Jongkari harangkat kejingan selok pada Chief Justice of India kala thong ki laingut ki Judge ha Supreme Court bat kini hikin thop ki Justice NV Anjarya babat kumu Chief Justice Jangka Karnataka High Court Justice VJ Bishnoi babat kumu Chief Justice Jangka Guwahati High Court baru Justice Atul S Chandorkar Jangka Bombay High Court. Ka Election Commission of India kelawan ra at puwedli kedukam trekam ki betemai hapok ka jingalam jung Chief Election Commissioner Ganesh Kumar kanang ban penkloi kedukam tap vote hak bakawe ke polling kan omdeshu bandan palat syaja as pangut kinang tap vote kim dan kam shu ban ya ke jing chingai ke palat ar kilometer ban tap ya ke vote jongki bat ki wepat kimat ki badan kam nakadaw bu yo duna marks palat hak kelas 10 ukena skolo badang khat news nam karta ulada khat jubor yala ke jing em kedi ke jing ja kala ja kota district jongga Jylla Rajasthan ukena oblatip kerteng kemudusyan sahu nakpal ula pinkot yala ke jing em da ke barensit yala di hakmat jonggarel ke badang yat kibri ke belap ya ke met yap jong u kala pintip wot syaki pulen umin dirang ba do keri Narendra Modi ulong ba ke operation sendur kampat kot ulong ba ke India kala pin i ke jingklan jongka da ke bekerwit ya ke Pakistan hapok ke kendo kasyap jongka hi berulong bala da ke Pakistan kedang nuat ban pin ibor sachi sin ke India kan kerwit bonsha ban ya ke bakalale Menteri Ketenat ya dari ke India Urajnath Singh lepin mena bagi India kan kurupno ya ke Pakistan occupied Kashmir bahkan Shimbyang ya ke Jinglong Tra ya ke Pakistan occupied Kashmir bat kibri ke basa hang turu ulong bagi kwa berwan pai biang sya India ulakin tu ya ke Pakistan bagi ben pen pai no ya ke Pakistan occupied Kashmir da ke mon sngo bhala jong klem da kwa ban ya snam namar baka Pakistan occupied Kashmir kedi ke jaka jong ke India baru ulong bagi sengi Kim Slam Shu baka Pakistan occupied Kashmir kan wan pai sya India Unoi lam jong ke seng Congress ha Assam Bhupen Kumar Bora ulong bakarai jong ke Sarkar Assam ban sya ikibri khapot ban thit suloi kedi karai ke bakla bat kan wan rap yang yaki jingja kumaja hagi por menchua kumolong hagi por bu udang de udukhat kisamla Congress nama bakandon ke jingpenan kam bakla yaki suloi bat kan mi penban ke jinga siat para noshosna Ka Ministry of Home Affairs jong ka Sarkar India Klemenjir ban pha sanspa prapuwe perton ki Central Armed Police Forces sa Jammu and Kashmir ban pahara nagbenta ka Amarnath Yatra ke ban sedang hakalai trik unaitung kini ki perton sipai kin thop ya kendai puwe perton ki CRPF lai pu perton ki SSB kasan perton ki CISF nyo perton ki ITBP bat BSF bat kuwe pakuwe ke perton sipai kini bandan praphongot ki sipai meta pengilapoi Syeki Khubor na Kylleng ke Pyrthei Uru Shampang hakikam thama ubana keri Amerika u John Spencer ulong ba ke operation sindur jong ke India ke peni ke jingklan ke India hakikam sipai haga jing patai jong u ke bola ai kerteng kom ke India's operation sindur a battlefield verdict on Chinese weapons and India's victory ulong ba ke operation sindur kam the day ke jing peni ke jingklan ki sipai India hende ke peni ke jingklan jong ke India haga technology bat ke peni syek Pyrthei bagade keri kablala ban shania haladi marwe namar ba ki tiar thma ki ba ka pendan kam ki de ki bashnahi dalade om buan ra ne ki wepat kiri Ketenat ke koi kia jong ka Myanmar kelas dang ban pentre kam yakila jingada ne ke jingpang penhiar ke bajukin rebha hakate kari haki ayom slap
Kelapin mi yaki jing betha kum ke jing lek khoi bansat yaki kiti shoban shat bat hadim badap shat yaki bam hadim lakta yaki jabo bat hadim bawan shabar. Kelabetha yaki dong shong shnong baki de ban shat bentnam shwa yako shwa bakindi kim de ban let shabar pathar baki de ban tabha yaka bam ban lat nega jing boys kan. Ke World Health Organization kala ai jing ken bagi jing pang penhiar ke de bawan balai nega jing pang ke baju kenre hagi kenna bat manla usnam ke jingyap ke kenna nega jing pang kalong kumba saulak shiteng haka barok we ke Pyrthei. Kylleng sin pahara jang ki sipai Navy ke South Korea kala Pyrthei hadin ke jing tenra ye ulomba hapoham bat hapo Kylleng sun ki don saungut ki beriu. Kaya jing Pyrthei Kylleng sun kadai hakapor aduna nop hai singi haduk menta lalap dang lightly ki metyap. President jangka Panama Jose Raul ubadai udukhat jangka United Nations Security Council ula keransyai baka Panama kan kersha nak India baka ne khun persha iki kamle no yakin laythu du Shashi Tharoor ubayalam yakin hun ki MP na India. Utharu lapin iru yaki noilam ke France yaka dor bagi sipai bat ki Pakistan kilet ngolam hak singi ontep ya ule no bashirkai hak Pyrthei ubadeiru noilam jangka lashkar i Taiba Hafiz Abdul Rauf. Ka Presiden jangka Mexico ka Claudia Sheinbaum kelapin pau ke jing snow scam baka United States kan plebiang ya kekat khayi masih hak hapot. Kini ke jing keren jangka kini hadian baka sorka jangka US kelarai ban sange shua khasan singi banthit masih neka Mexico bat ya kini karai la shim hak Tarik Jymmang. Kalau orang baka kinhun na US kan wan sha Mexico ban wan pej bat pen shisha ke jing pen kre ya kini kakam. Uhe asai pan ha ka Pyrthei u Elon Musk la pen mena baun pen kot no ya kakam jang kumu senior advisor yo President Donald Trump bat kum juru kumu special government employee bat ke Department of Government Efficiency. Elon Musk berdeiru utrai jangka Tesla bat ke SpaceX ula shimti ya kini kakam haka sorka jang Trump banyarap ya ka sorkar bakan light nega jing penut phot hakikam ki bam phoida. Mendirang bakdu jang ke Israel Benjamin Netanyahu ula pintikna ba unong ilam ke Hamas Muhammad Sinwar berupara jang uyaya Sinwar kilayap haka jing her thama ke Israel ha Gaza. Ulang meminta ke Israel kan penpralut plan yik tem jang ke Hamas bahkan lakshu bandang penyat hakadur jang ke sorka. Tigitu kelang khubor hakimat-kimat mentaka janmit kublai.